tut, satar, widnet il-baħar u rummin. Dawn huma fost ispeċi indiġeni ta' siġar u arbuxell li tħawlu madwar Malta tul l-2020. Fil-fatt, tul is-sena l-oħra tħawlu kważi 22,000 siġra u arbuxell, madwar 1,000 iktar mis-sena 2019 u aktar mid-doppju mis-sena 2018. Dawn tħawlu fis-siti li tuħu ħsieb Ambjent Malta fosthom fil-Buskett, is-Swatar u Kemuna. Il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia tenna li dan il-Gvern miexi lejn ippjanar aktar ħadrani u sostenibbli, hekk kif l-isfida tat-tibdil fil-klima jitfit mal-ħtieġa ta' kwalità ta' ħajja aħjar qiegħda tinħass aktar minn qatt qabel. L-ambjent jinsab fuq net tal-aġenda tal-Gvern u da qed naraw fid-diversi inizjattivi li qed nieħdu kuljum. Qed naraw il-ġonna vertikali, proġetti ta' infrastruttura ħadra f'diversi lokalitajiet u it-ħaddir ta' żoni urbani. Ma flimkien minn daw hemm ukoll l-afforestazzjoni. Ambjent Malta mhux talli tħawwel is-siġar u l-arbuxell iżda tkompli tuħu ħsiebhom u tagħmel sorveljanza komprensiva sakemm jaqbdu jifjorixxu.